Ai Taata mwibali ya Yesu. Ekiro kyati ntukusiima abo kujunwa. Ekiro kyati ntukusiima abo abakazi n'abasaija abemerire kutebeza enjiri. Abemerire kuobwa kaiso ngu Yesu Kristo najuna kandi nakiza ngu kandi nuwomu ijo na hati nebiro byona. Mukama ntukusiima abo abahereza bawo abenjiri. Ntukusiima Mukama abo abanabbi. Ntukusiima Mukama abo abatumwa. Ntukusiima Mukama abo Abaliisa. Ntukusiima Mukama abo abatebezi b'enjiri. Ntukusiima Mukama abo abegesa b'ekigambo. Taata ekiro kyati ntuleta abahereza bawe abahweirwemu amaani. Ntusabira Abaliisa baitu Mukama abahweirwemu amaani. Omunyazi gw'abarumbire yabacwaha emikono mu mwoyo tibakyarwana baikirize bwikirize enyikara nk'okwerye batwale. Mukama ekiro kyati bungira omuliisa ogo. Mukama ekiro kyati bungira omuhereza w'enjiri ogo. Wahweirwemu amaani. Omunyazi gwamujwekere kuswara. Omunyazi gwamujwekere kemo. Omunyazi gwamujwekere kemo. Mukama Bayibuli negamba ngu tolituswaza kandi tolituleka. Ekiro kyati Mukama ntusaba bakurolere kandi tibaswale. Bayibuli negamba ngu bakaimucha amaiso gabo bakurolera kandi bagasemera. Ai Taata ekiro kyati leta omusana gwawe gwakiraho abasaija n'abakazi abetebezi b'enjiri. Gwakiraho abasaija n'abakazi abakuliisa ekanisa. Gwakiraho abasaija n'abakazi abakusomesa ekigambo. Gwakiraho abasaija n'abakazi abatumirwe hali ekanisa ya Kristo. Gwakiraho abasaija n'abakazi abakuru batera mu bunabi. Mukama bongera abahereza bawe. Mukama bongera abahereza bawe. Ekiro kyati baijuza amaani gawo g'omwoyo arukwera. Ekiro kyati baijuza amaani gawo g'omwoyo arukwera. Mukama abagwerire Bagii're Embabazi. Ganyire ebyokusiisa byabo Mukama. Byone bye bakozere kubanaga. Nitusabe embabazi zawe Mukama ganyira. Ai Taata ganyira. Ai Taata ganyira. Ai Taata ganyira. Niyo aganyire ebyokusiisa byaitu kandi okize endwaire zaitu. Mukama ganyira abahereza bawe. Mukama ganyira Abaliisa. Mukama bagaremu amaani. Mukama bahaheire baserwe ebyensi mu kikalo ky'okuseriwe. Mukama Bagii're Embabazi. Bagii're Embabazi obaganyira ab'okweserura. Bagii're Embabazi ab'okwebyekora amaani gabo gonka mu kikalo ky'okwesigiwa mu juni wabo. Mu kikalo ky'okwesigiwa ayabesere. Ai Yesu Gii're Embabazi Abaliisa baitu. Ai Yesu Gii're Embabazi Abaliisa baitu. Ai Yesu Gii're Embabazi abahereza b'enjiri. Ai Yesu Gii're Embabazi abantu mu kanisa abakuhereza. Abali nibaramya nibebembera kuramya baitatu bakawa amaani. Hakitute barugaho bagwe ensazi batwarwa ebyensi. Mukama ganyira. Mukama ganyira. Mukama ganyira. Mukama ganyira. Ganyira abatebezi b'enjiri abarugire mu kikalo kyabo. Ganyira abatebezi b'enjiri abahweirwemu amaani. Ganyira Mukama. Ganyira ekiro kyati obahimuche. Obahimuche mu maani g'omwoyo arukwera. Bagaruke mu bikaro byabo Mukama. Kandi batamara kugaruka kwonka kubaza bubaza baitu bagaruke mu maani ag'omwoyo arukwera. Bagaruke mu maani ag'ekigambo kya Ruhanga. Bagaruke mu maani okuserera Kristo Yesu. Ai Taata ekiro kyati abahereza bawo bahembabazi ez'okusaba bainge bakaleka kusaba. Nuko omunyazi gwo yabarumba bainge bakaleka kusaba. Omunyazi gwo yabateera. Ai Taata ekiro kyati bagarre mu kikalo ky'okusaba. Ai Taata ekiro kyati bagarre mu kisika ky'ensita. Ai Taata ekiro kyati bagarre mu maani ag'okusaba. Basabe ebyamahano bije. Basabe batunga okusukururwa. Basabe batunga embabazi zaawe. Ai Taata baho omwoyo w'okusaba. Baho omwoyo w'okwesengereza. Baho omwoyo w'okugonza abantu. Basobola okuhereza mu mananu. Basobola okuhereza mu bwesimbu. Basobola okuhereza Mukama abakama baina obwesigwa. Ai Taata ekiro kyati ganyira abo abatwairwe ebyensi. Ganyira abahereza babo batwairwe sente. Ganyira abahereza babo batwairwe ebyensi ebikororwaho. Mukama bagarre ha musalaba. Mukama bagarre mu kikalo ky'okusaba. Mukama bagarre mu kigambo kyawe. Mukama leta abasaija n'abakazi abarabagarra abarabaza bakabahura. Mukama ekiro kyati baihemu amarara.
Mukama ekiro kyati baho kwebundaza bayihemu amarara bayihemu emyehembo bayihemu okweyimuca kukireke kibasemerire Mukama bakama ababaire bayijwire omubiri mukikaro cyo kwijira omwoyo arukwera ekiro kyati baho kwebundaza amaiso gabo gakingure barole nkokubali mu mwoyo basobora okwegarukamu bagaruka musalaba esagama yawe ro kuboja Yesu esagama yawe ro kuboja ai Yesu kingura abantu bawe amananu gawe ai Yesu yoleka Abaliisa amananu gawe ai Yesu yoleka abatebezi benjiro amananu gawe ai Yesu abatumwa bawe bahemba bazizawe bagare Mukama abanagirwe mukina omunyanzi gw'abasibire njegere yabanaga mukina Bayibuli egambire nguno barabanagirwe mukina kitaru mu maizi Baitu abwesagama no bayihayo ai Mukama ekiro kyati bayihayo abwesagama ai Mukama bayihayo abwesagama omunyanzi gwa yabanagire bayihayo abwesagama mukuswaro omunyanzi gwa yabanagire bayihayo abwesagama ai Yesu abandi bakawutara omunyanzi gwa akabatera amasasi Mukama omunyanzi gwa akabatera emisogi bahutara batunga kuwa mwamani ekiro kyati bagare Yesu ekiro kyati bagare Mukama basiga amagita gawe ebihoya byabo bikire ebihoya biri hamitima bikire ebihoya bya sente bikire ebihoya by'emibiri bikire ebihoya by'ekibi bikire cwenjegereza sibira abahereza bawe enjegerezo kwa mamani enjegerezo kwetomboita enjegere ezekungani enjegerezo butaganyira enjegerezo kusara enjegere ezokusara ai Yesu ekiro kyati zicwe leka amagita gawe aganya kucwe bikoligo gacwe bikoligo ebyo abahereza bawe bajwaire gacwe bikoligo ebyo omunyanzi yateira habikya byabahereza bawe Mukama leka amagita gawe gacwe bikoligo ebyo omunyanzi yateira habikya byabahereza bawe Mukama ekiro kyati bahereza amani kurwana bagaruke barwane mu mwoyo abacirwe hengaro mu mwoyo tibacyasabira abantu tibacyahereza mbahereza kuhikiriza omulimo Mukama bayiheyo mu bina bahiteirweyo Mukama bayiheyo mu bisabu abandi balemira mu bisabu Dawudi akagamba ngoka mwimuca kuruga mu bisabu wamwikaliza mwandara Mukama bayiheyo mu bisabu batero umuhanda hatali muhanda batero umuhanda go kugaruka batero umuhanda go garura bushaka Mukama bakama baho mwoyo wo kusaba baho mwoyo wo kwesengereza baho mwoyo wo kusera amaiso gawe mu kusaba no kusiba Mukama bakama bateke batwale munziha Mukama bakama batwale munziha abandi tubakyahurira kalyawe bakamaliriza kuhurira kalyawe kyabesere emyaka egenzere nabiri batakawuraga kigambo kyawe mwoyo arukwerekero kyati bagare bushaka abafira amaiso leke bisweke ebaisira amaiso bihweho amagita garuhanga bigwe kandi bafoke bubugabe basobola kurora mu musi y'omwoyo basobola kurora ebikare byo batumire kugenda kandi bakole byogozo mwibali ya Yesu abafukire Mukama bakiye mu muro gwawe mitima yabo abandi Mukama bakagenda mu bikaro bya Satani bakorenda gano no mnyazigwa Mukama ekiro kyati bahemba bazizawe bagare basikeyo Mukama bakama endagane zizihweyo hesagama ya Yesu Mukama gara abantu bawe Mukama gara abahereza bawe ntukusima moyo arukwera bo kuboina amani ntukusima moyo arukwera bo kwabahereza bawe no bacamo muro gwawe emitima yabo nogiretera kwegombiwe emitima yabo nogiretera kwegomba kusaba emitima yabo nogiretera kwegomba kusaba emitima yabo nogiretera kwegomba ekigambo emitima yabo
nogiretera kweyahoraho bakagenda mu bikare by'ensita bakaserera amaiso gawe emitima yabo nogiretera kweyahura hali abantu kweyahura hali ebintu bakagenda mu bikare by'ensita bakagenda mu bisaka bakagenda mu nsozi bakaserera amaiso gawe webala Yesu habo kuleta omuro gwawe gw'omwoyo arukwera webale mwoyo arukwera habo kubacamo omuro gwawe abahereza bawe bemerire ababeire baceke bali bamani ababeire bagwire bayimukire Bayibuli negamba ngo muhikiriro agwe 7 Baitu ayongera imuka Yesu ntukusima abo kuimucha Yesu ntukusima abo kubacwaha enjegereze kibi Yesu ntukusima habo kubano bacamo omuro gwawe tibaikiranganize n'enyikare ibarumu emize mibi nogibayihaho emize mibi nogibayihaho kandi nobajije ko kwikirira kwawe Mukama ntukusima bwe mbabazi zawe ntwikirizo oli murungi kandi oli mukuru ebyo kozere ntubirora Mukama wange no ebyo kozere mbahereza bawo ntubirora omwibali Yesu Kristo Mukama wetu tusabire ntusima amina.